барои чӣ Муин Ғафуров якум раунда результати зур нишон дод, дуюми сеюмда хаста шуди. Как он здорово выступал. Ҳар як боец варзишкар дар худаш як план мекаша ки ҳамон баромад кунад. Вперед по туловищу. Опа, зацепил. Чизе ки якай зур гуфт ма ба ҳамон кор кардам. UFC чӣ гап шуд? Ҳамин бокс, мақсад боксро ма кам кардам. Ҳамин спарринг кам буд. Барои чӣ барои як очко дод? Вай мардак меҳнат кард, ягон очко тина, вай меҳнат кард, чӣ қадр ки қувват дошт, ҳамҷо нишон дод. салом алайкум. Шумо дар барномаи Вақт бо Нигматов дар шабакаи Нигматов Мансур. имрӯз дар барномаи мо яке аз беҳтарин варзишгарони Тоҷикистон Муин Ғафуров. Салом алайкум. Салом алайкум. Сози корот хуб, чӣ хелай? Беҳтарин шумо. Ҳама соз гуфтӣ ки пирӯз муборак бошад. Тамошо кардем рости гап. Барои чӣ Муин Ғафуров якум раунда результати зур нишон дод, дуюми сеюмда хаста шуди. Как он здорово выступал. Турчев пока что в первом раунде забора. И вот несмотря на то, что ему говорят секунданты, контролирует сейчас. Так, и с разворота после гонга удар. Ҳама мехостем фаҳмем ки айбши ки дар дута бросокҳои карагӣ қуввата бисёр бад сарф кардӣ. Барки якум раунд результати зур буд, дуюми сеюмда мега хеле монда шудагӣ буд. Говорят, доставай голову и тут же переходи к атакующим действиям. Попал в пах, нет, все в порядке. Колено было в исполнении Замора, попытка пройти. Вальтер все четко контролирует. И, по-моему, у Замора-то больше сил осталось даже, чем у Ғафурова. Бэкфист мимо цели в исполнении Муина Ғафурова. И попробовал поймать на удар снизу Муин Ғафуров. Дубур касал шудим ака, нами давани коронавирус ма дубур касал шудим. Хаятш камтар вазмин гузашт, шугруна алло бо хуб шудим. Айруи ки бо спарринг партнер кам буд, мақсад машқмон соз буд, спарринг партнер кам буд аз ал. Айруи аввай нашид камтар барои бой хушу тайёр будем да. Не барои ки баромадӣ дар дили ки вақте ки дар дили ринг будӣ рости гап коркунӣ уже ман уверен будам ки ягон результат якум нишон не ки бахум ай сабаби ман ба диди худам ки бисёр бахум ай ба сабаби ки бисёр ба дар сетка ҷиқидагӣ будиша задаи сабаби қуввата дар уҷа мумкин сарф кардӣ. Ман миша рости гап ки худ дар дурун будӣ ту бисёртар метавонӣ гапа гуфтам буда. Аввал ҳар як бой ҳар як боец дар худаш варзишкар дар худаш як план мекаша ки ҳамон баромад кунад. Ман хостам ки якум раунд буд шава. Ман худам ҳамон хостам мо плани якумон ҳамон хали буд ки якум раунда буд мекунем. Вақте ки рӯзе ки мусобиқа наздик шуд бо соперника мо хушрӯтар шинохтем. Балки ман ягон бор соперника тамошо намекунам. Вақте ки ман рафтам соперника тамошо кардам бо бародар Нурмуҳаммадов Зур бо мо план алиш кардем. Ака Ахтам Хокиров ай Америка занг зад бо мо се каса дар як гаводем план алиш кардем. Барои ман хостам ки ҷанг раву момент буд кунем ҷанга нашуд далш рафтан гира ба яхе равада. Плани ту значит се раунд таркиб буд ки фақат очко категор дорем. Ай секундан акай Зур дагон ҳолат буд ки ёрдам мо дод ягон гапша гӯш кард ки ҳамон ҳолати ёрдам будаги буд. Попытка пробить коленом и тут же продолжает свою атаку ударами с рук. Хорошо сдваивает. Неплохо, да, и по корпусу тут же в голову с передней руки. Пускает Замора. О, прошу прощения, Ғафуров, конечно же. А вот и Замора сейчас выпустит те самые несколько ударов, которые я предсказал. Другой вопрос в точности. Тянет соперников здорово. Ой, вот сейчас хорошо с разворота. ҳама ҷо да гапи якай Зуро гӯш доштам. Да ҳама ҷо чизе ки гуфте сабад ман ба гапи ҳавай карда сабаду мақсад. Ман ай гапи ва ягочи беруна доштам. Не ки моментҳое мешид ки вай гуфте сабад не ки агар ки камтар ки вай ошибка мешад, ҳамон момент ки ҳуй медодум чиз мекардам ошибка мешад. Чизе ки якай Зур гуфт ман ба ҳамон кор кардам.
Подлавливает ногу и тут же по корпусу бьет с дальней руки Муин Гафуров. Хорошо. Неплохо джебом зацепил сейчас костариканец. Ну и Гафуров попытался тут же ответить. Хорошо, с разворота рядом было. вақте ки бисёртар бросоки ки через груд задиша бисёр ам интернета ки ҳамун чиз бисёр шуда, бисёр видео пайдо шуд. Сетки. Да, отличный амплитудный бросок оформляет. И опять. Хорошо. Ой, здорово. Прогибом запустил. ман якча мехостум фаҳмам фикри вақте ки дастетка ҷи қилиша почат кади каленка заде сабиди дақа қафош ҳамияти заде сабиди ки қувваташ сарф шава баъд бардори ма дар канҷ ба задам ки вай хостум вай ай канҷ камтар байн берум бросок кунам лекин вай сеткара қап дӯстам не ки судиам аҳамият надод судиане дер аҳамият дод вақте ки ба уҷа як бор зур задам маъмул момента қувва бисёр мера хостум ки бросок кунам ша вай сеткара қапид барои нашид Забирает спину. Здесь пытается выйти из этого положения как-то Замора. Да, и говорят секунданты сейчас, что спину как раз-таки отдавать не нужно. Нужно разворачиваться. дар як ҷо фребт кард ҳамида ту давидиу не ки медоне шояд ки секунд хит карде ки чота дуруға гирифти не ки каленка кади паред успед кард агар шояд ки ҳамин чиза успед нака ба фикрум уҷа каленка о каленка да плеч им расид на тавоза плеч дасам вай Ну, по крайней мере... А вот здесь достал, Снизу, достал, здорово. достал. Но при этом Здорово Замора, поймал. посмотрите, да, продолжает идти вперед по туловищу. Опа, зацепил. И колено в прыжке. А это был такой вот финт. даста ба чӣ маиб карӣ ма аки да вақти гармӣ намефаҳмӣ мумкин ки ягон ҷо хато задам ки дар сараш задагим айрӯя вай ҳам даст ма ҳам дар ки ҷое задам мумкин кундаш задагим айрӯя вай ҷадам айб шуда немех болош а плеча каленка да задам фреб кард зад даим плечим зад сах расид не ки ту риск уже ту момента дидим давиди а значит ҳами ки ту бефарашидаги ай сабабе ки ба хун бросока бисёр карди бисёр ма бефара нашидам хали дихани ма маҳкам нашид вапше мақсад дасти ма монда шуд ин чия нишон медиҳад мақсад ки ҳамин бокс мақсад ҳамин боксро ма кам кардам ҳамин спарринг кам буд стойкада зур буде партер дами соперники кати баромад карди ин соперник партерист буд партерист барои партерда качи кор накарди ма хостум ки нокаут ки ма плани мо вапше дига чи буд лекин ба ма гуфт дига шуда муинҷо дар ҳамо бояд дана вайт ҳам иштирок дошту кати ҳабиб бо дана вайт сурат гирифтӣ мо мехостем фаҳмем ки UFC чӣ гап шуд ака ма иша 100% гуфта наметавонам ки о ма ина катрак да UFC кардам мо уже боеци UFC ма я гуфта наметавонам бароиш ки ҳама ин чизо ба хости аллоҳ мешава ба розиги аллоҳ мо ҳама пешниҳода кардагиан менеҷери ма кардаги ҳамаша бо ака актам қати акаи зур қати менеҷер гап мезананд ма худам кам гап мезанам ва ё гап мезананд ама ҳозир гуфтаесанд ки хеле машқта давом доданги машқа сахттар қабл фаҳмидем ки рӯзои наздик рафтеста бале ака агар махфӣ набошад куҷо не Россия не Хуршед Назаров туда рӯзи сеюм баромад дура гран-при да Чечения ҳамунҷа мерем баъд айвай ака худо рӯз боша баъд Таиланд збор мерем ака отлично отлично рафти шумо фақат интизоре ки бояд менеҷеротон ҳамдигар суҳбат кунанд ҷавоби бояд тиян ки UFC да бой мешавад ҳамеша ина тиян мо интизори ҳам мешавем хай моинди гуфтива ки бисёр вақто ки ту баромад мекунию баъд як савол адамо байн овардан ки бисёртар фаҳмида ки футболбозия дӯст медорӣ вале вақте дастони ҳам бозӣ мекунӣ ҳами охир моирада кати барон чӣ гуфтане ки барон кади бозӣ доштем хай ин суҳбат ҳастан ки мехостем фаҳмам ки барои кам барон ки ҳамин саволате ки барои чӣ барои як ҳачко дод
چیه که وای مردک مهنت کرد یگون اچیکوتینا و مهنت کرد چیه که قوت داشت همونجا نشان داد مقصد در همون چیزی که ما کردیم بازی خیلی سوال که بیرون ای اسپورت شده که برای کی سوال التماس کردم سوالات ممکنه سوال داده دوباره نه خیلی بازی خوب نشان داد کرد شد بازی هم برای مخلصات موینجان چی گفتنی هستی و چی انتظار شان ایتن ما یکم همه وقت میگیم که مخلص فرق نداره همه کدومی که کدوم سپورتسمن تاجیکی دستگیری میکنه مقصد مخلصی میکنه همه وقت الله نگهبانش باشه در کجای باشه نباشه در امان الله باشه گلاونی سلامتیش باشه و یکا هم نیست آرام بچه‌ها بسیار که هستن سوالاتون دادن که برای UFC انتظار میشیم دوگو میشیم که همین کار انشالله شوه و پرچم برداری تاجیکستان موین غفورов баромад карда UFC که یکم تاجیک شوه این بود شبکه نگمتов منصور برنامه وقت با نگمتов براری کار